Бияха манна маяга күнайы хасыда агыс частан кие агыс кадылы прививочный кабинеттер үлелилер 17-10 төдден 5 кабинеттерге келен прививка жон ылалар. Бу вакцинация гамковид бәһә кие келбите 2-нче доза, оны сеп күннәргә 11-нче тантака доза келектәгән кәдәбит. Вакцинацияны хронический гырын берги жер боллагана, бу билеген температуралы жер боллакана, гыжак болгана ылбаккын. Бу булана временный метод воттен болар. Антан олох противопоказаниянан болар беременный чөчелерге, онна эмтере жер инелерге, аны тагынан улахан өрөккөттүтөг аллергиялан, анафилактический шоктан бу прививкага аны противопоказаниянан болар. Бигетен көрөбүттүнөн бу булырынгаттан бери хаҗабыт. Биг даганы вакцина ылан баран улахан реакция хох. Аны heге итекуяр ситиминен келер видеоларга, спамнарга олак айтагаймен итинек болбат. Кыракый реакция химбик бар болон сөп. Олата температура кыртыктакка, төбөгөжжар, сүйөктөрүн, бутчугнарын жактаган сөп ити болар көстү. Интен куттанымы канада. Оны кыжастырга этемете эге иммунитет ары мөлтөр болар кеса аддагана. Аны группа риска кисегенен себестен келеңет бу прививкадан ыларгыт надалак абит. Тогодетер кыжас түргенник бу ырыга ылларар осложнениета элбак болар. Она пневмония наха күстәкте барар эһига. Анан прививканы келен баһасталар гытыр ыңарабыт. Вакцинация түтер жон келите атын келен эреллер, диккатнада жон өйдөн эреллер. Бу вакцина хамай бу күнгө эффективный методынан болар. Даже вакцина ламбаны арыйда канадаганы чепчиките кахарабит. Она күстәк пневмония кудук осложнениета хох болар бит, вакцинированный киһәгә. Анан нәһлене дөннада бәгатан Кыргызстан, чөгөз жомутун Кыргызстан келен прививкага ылын ден ыңгырабыт.